wani chemu obuno mantem kropom asunyane ehwan so efa Sompa 98.9 ena buno epoye mantem nkranza ehwan so ye Sompa 90.7 ena nsema hodo ya yade ba no edoso ne mum de bedi mu atintiman no ene se akosom botade ya etue ye nam so nti oye ne ato ade hye no fotosanfo akasa de nsem bi ato ho anopai ye ba bebie eni ede a kirewo enkane swafo anu ohwe ya ho de ne so Dr. Kwamna Donko wode nsem bi atudwa afa yenkane asemo second takrade ade hye wonom se niema bi ekoso mo nti omo ho ase demonstration wonom ede a hyehye so Anumu ana sabre wasurukokroko amanyoko wabua no ho 4th November wokoyi on candy for pani bia kasa fa ho se anhwe ya run of ebebem na wonum a yakwa brantu ho nsam so ehye wonum se abusie na no pay wo so edigu mpanyifo ene adehye so a ne nyina mu nsam yede ebema mo yede yani akra twefo atimo kwa mansrim mfifi mantamu a abrantie bi ayanyina brasem wabra wakofefia koda wadi envisia edumiensa abusia Dr. Dennis Foundation ekwo bi ehya ban se wonom so akwa ya ye bi ya emu nsem nyina no pay ehefo ena wade koma won ne nsem ben ena panyin no eseye kasiei ebabu fumpa atwa ne ho ewo Sompa sunwane Sompa enkranza social media handles ahodo nyirada kasiei ebabu fumpa ede afa ho ene akenkanfo eyeme osaya abwagifo su ena ohine ire mama akua yaboa esia ma na kwaya memenda idie na October na bosumi dune de to so aduonu nwotwe no ye ka cho se Nyankopon kan ho na omo wasomdwe ne nya sopa efetie ensem isebe ye betimi aboa o afa ye hye ensem na sene tutu nsere ne abasa emfama o ye hye ede free akosom botade ya enam sena ayema abusuo nte no enu akasa etue ye nam so nte no ye ne ababeto adehye binum a won mo from mantem na empanyimfo kuku damatitu ene atwotworo ro ena won mo bo anan akwa adehye a won mo ho a sa wo ye ne wesi ato mo no wasetena ene wonaye mu na aka hu bi ama na adodankwa akufuado ena anu ada wokọ ho hyebo so obehwe sane ma hodo ye betimi abo adehye no wo betimi ema wonum ensa kanatimi aboa wani atutu aka wonsem no entimi enfranto wa bra wonum so hu dwan wonum na yewura ken no foriata aye fotosanfo de mo meyi wono so ede ekire ednani akirem wo ho wabra wokoduru ho no wode nsempi tudwa se wo mo ehwe na wo mo paniam betimi aboa wonum ya che se wo bi betimi de nsase ni buaka se ensuo ye befa media manya niema etimi ahye dada ne nan mu dia na ne nyina mu no ebekwa akọwie mu 2024 akwoma bosika eye budget no emu na aso ne nyina mu no de niama kakra ekọ se wansena ne hwekura no wotimi eposa ne nsem ye bibi kakra nte no bra yewura ananaje my prampe ya wono eye atorenche mboafo panyipa ya ono etua Ghana memwase adwumede na no wono enegina Ministry of Finance anemu a wode eniemai echaye bra wode che no wode nsem we say etudwa and NADMO provided water tankers to the affected districts to aid in the potable water supply to those in safe havens and affected communities. Vehicles, buses and pickups were provided by VRA to assist in the evacuation of the people to various safe havens and to the people who want to relocate to their families. The Ghana Health Services directed the various district health directorates to assign some health personnel to the various safe havens and some affected communities to attend to their health needs, to avert any possible outbreak of diseases such as cholera, diarrhea, skin diseases, etc. Mobile clinics were set up in all the safe havens in the affected areas. Prepositioning of relief items in North Tongue, Central Tongue, South Tongue, and Adan East. We wrote to all districts downstream to Volta Dam to intensify sensitization and education in the spillage and also organize district disaster management committee meetings in preparations for the fallout from the spillage on the 9th September 2023. Ewusia penya yetene nkan atorenche maboafo dwumedie ya no wo mem hasen wo no enetua no se panyipa Yewura Eric nana agimai prempe ene ni din Aya Ghana fo nyina animsam sa wobo mam ha
yen kan yasem enye gina so kra ene omanfo dodo no a ena etwa adwo ni nyina ne se won fidie nyina asesei na chese dum so no a ene oman asan eba na omanfo no bi ekire se yanhwe ye na dum so yanhwe na yamfese nyoma enyoma ebeje nsemu na no mu ena Dr. Kwamna Donko enkane Mahama Breso no ono ena na ehwe ya ho dedem so na nasem odi tudwa nyina ne se contradia NDC amanyokuo no edema GPGC no eno emu ena wasukokroko amanyokuo wo baye no wanhwe so ama wo mu anya adwuma wogie adwuma edifiri wo musem eno mu ena nam so amanyoma age srepe age mpataku eno ti saye ka yenka ne asem a enya gina so de a na ne sobo no untumi emfa mo NDC amanyokuo no efrise wo ye wanfam die bia se wode ebema contragie na kan ne atumi agina so na contragie wode ema ye no osukokroko amanyoko eba ye no na adoda kwakufa do na pamfo woje every GPCG for nsemo no ama enyoma nyina aginsemu Kwamna Donko ensemo odi tudwa eni. Two inquiries, one at the level of the presidency. The president might institute an internal inquiry to unravel what led to this. You see, cabinet is advisory to the president. Cabinet is not the final decision taker of the land in terms of executive power. Cabinet is advisory to the president. So the president in cabinet is a different business because then the president has the power. And that is why I'm calling on the president to institute an internal inquiry for two reasons. To know where we really went wrong in terms of the process and what lessons that we have to learn as a nation at the level of the executive to avoid a recurrence going forward. Enkane swafu ana wohwe ahonede so Dr. Kwamna Donko Mahama Breso no ena yekote ne kano na anomu ena lawyer Atachia ono ena oye emrahye bedwani ma adehye wo Akim Abuakwa South na ne nsem a wode atudwa nyina ne se omapani na adoda kwakufu ado oye na afam die bia se wono obehwe ama dumso no ensan ema wo mamu habiem na lawyer Atachia wono ena ono ene yedwamtrani ema energy and mines committee e wo emrahye bedwafie ne nsem a ode tudwa eni. I am of the view that it doesn't accord sense to sign on contracts when you know that you might not be able to even use the facility and take the benefit of the power that you sign. That is even causing financial loss to the state. So therefore, we should look at our needs and then the financial arrangement. It's a combination of the two, which will make a lot of economic sense for the future of this country. Those that just because of whatever do not have an arrangement in which we are signing contracts. And you will see that if power is generated and you don't use it, you pay for it. I think it's very repugnant to commercial sense here. The pot calling the kettle black. If you look at that horrible record of doing so, it doesn't compare with what is happening now. So one-off situation should not be anything that should sort of bring agitation and alarm. Jemtani Emma Energy and Mines Committee, Mrashe Bedwafie, Onukroya, and Mrashe Bedwani, ma adehye wo Akim Abuakwa South, lawyer Atachia ne, ena yikutie no. Afeye boramo e wo sekendi takra de na e ho adehye no so ani abrese krodom nam so nte no wonom HSA wiase so obi ne wudi agro no wase koto ma memfa sabia so sabia ku aba enwo oba bi na chese ono so nani enje ensepe ne ho a na eya agubone nam so nte no wonom HSA mpanyimfo ahodo ya wode wonom atuatua kropon na no enya ade a wonom di dwumaso de abo adehye wase ya no ane se na me so my god na woto ani hwe mia ahodo a ene e baabi wo ho wonum akwan da so hire na so no se wode wani kire mu awo mo potem ho a wa kwan tetia pro awie sa danko ne edu eno nti wa ya demonstration ato onwo agumonte se mpanyimfo mra no mo mabua nya sa de ade bese no enya sempepa yenko wabra na wonum so eye sa demo no ensama ahodo bi a wonum bi e de tudwa no enie
Since you call second leader card the free decided to demonstration there. You would say you look on where since I be on I say, and can boys what you work on you takra eh. What a farmers, what shed man can cover the net. Yeah, since I need what say. Young I can't put money and Kapa Yankun say. I look at one quanta. Every baby or day son. Not a motto. And continue angel. Now I put up one way to so call him. So when you're I can't at least one for no way you will be no higher than that. I continue to come back to ways to promote a name. Yes, where you go. I think they are not helping our town. If you put one way and Yanukono, let me put where not only where they can you put where you see, no, then you are burned. Hey, my day. Western region, most of the mineral resources in Ofiba, Takra the capital city of the region. But for over so many years, yeba capitalist democracy, Western region have not had anything from all these resources. So we feel the people in authority, it's a time for them to wake up. When is someone paying for saying Kayani and Jow, Naya number no soon so I number no and a share. Or may and Chechri, I won't put to a quasuni in a 2 do in a GB. Eddie Friday share 1 more second data crowd and also no a bad do dear national kekina. Watch us and penny for a yachoma gentino. And unti and was so ya free ya. Nasa one fair was so being who dear have war. And unto my demonstration say, and penny for an so no messias walk quiet who do and have one yasa de bebe chenny dear and yasem papa. Omafo ane diane nam eho apaso ni nyina se ofsukokroko amanyoko no bosomia ye babesim ne da etoso enan ena wokoyi kandifo no abeso frankam na wahim said ye beya enyoma ebe konkai ede ama MPP amanyoko no ene wohwe aba wokoto ye October boso ni mu a Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia omapani abedi ekire ono ene hwiri edi kai akompra ko Japan na ono ene ye mrahye bejani ema dehye a wo asen na ni nyina ene se abatono no emu ayire papa anoti obi bia bontoa said ye beya esi ahene ene atu ahene fo ebeto aba ede amano na sansem wei ekoso ewo Ghana ano omanfo no pii no na kire se akompra ko kene Japan wo betumi awini omanfo dodo no aso ena ka bi ema omampani abedi akire ahwehwemu adadi eno ena Mr. Musa Dankwa ono ena da Global Info ano na ne hwehwemu a waye enyina kire se aba na wo mo ekwakokoto no bosomia yebesim ne da etoso enan no 4th November no osukokroko amanyoko no ni hwehwemu a wo mo aye info Global Info for aye no hwehwemu exercise ahweye aba no mokoto no ebekọ runoff movement. Dr. Mahmoud Bawumia ADT 43.5, Kennedy 23.5%, but Adainimo 0.4, Afuria Kutu 0.3. But we share 14% say Omaya Margin, Umunim de Ombetuama, Baumon country, and another 18% say Omaya on this side. Indeed, this 14 for only 18 for both amount to 32%. They be Ombetuako Biano in large numbers, no, that person will win one touch. So he's leading per the response we got. What we don't know, we can't say, Ombetuako say, and Ombetuako say. But from the responses we got to know, he's leading Kennedy by 20 percentage points. But he hasn't got enough on those who told us how they will vote no runoff to get the 50% plus one. Also, I'm trying on the election day to see how the 14% and 18% would vote. Means most of them may win the primaries. Who knew Omadwin? You know how they are going to behave. Will they behave in your favor or they will behave against you? That's what makes the whole team very uncertain. Whoever wins with one touch, and yes, runoff, because runoff, it depends on whether the other 3 and 4th candidates are doing well. But normally it's not called runoff. At the moment, they are doing just below 1%. So there is runoff. Abra Sompa Santrofo and Mr. Musa Dankwa ono enada Global Info ano etwetwe nkomo no sede abato no ebekono sisuaso no ena oditu edwa no
Abusiafo wani egusu ya wo hwe anopa no nsia brem kase e wo Sompa television so breakwa na etwa na ho e de afa Sompa 93.1 kasafidie so e wo eya Asante Mantam wodi wani kirema wo sunwa na Sompa 98.9 ekwenya akwa bro no ma ene ne dom asom wo ho e na Sompa 90.7 so no ekwa boache wa sempeti apapa toes ene apam dada mo so eto e de ma de share wo ho Facebook no e Sompa TV Ghana ya na wo de comment na ba na wa like na wa subscribe wa share the ama de share na wa nsaka bi YouTube no so Sompa TV afa ye konsem foforo mu na oduma nkoma ebo amama na wo cheche ade se be ya amama betimi ahwe so ede abo wo ho ebra no kwaye brento etwia mu bi ne yade o my Ghana wani ya bro enam so wo de wani kire mu wo my Ghana mu hase no mu a efri tetentire de ya didi ewo ye kwaye brento ho wa bra enua hodo ne odum wawa ene enua ahodo bi a etimi bua yen a wa bra ye twa ede akwa ma hodo so akwaji sika ede abababo ye ho bra na so no ebre ya ye kasai no empanyifo ahodo ya wonum tua ye kwaye brento ahodo ano no ene wano damu a wo twa adwo den ni nyina da ene se enkrofo bi wo ho a wo kyeresa won pa de pa wonu mo hihye no no mo so edwiri ba from abra wonu mesiesie kwaye brento no na wonu eduaduanua ede ahye mo be no se be ya ye potam bambo kra be gina ne naso no na wonu so ese no na ebinum di ya wo boye no ene wonu mo de doma machine ewura kwaye ni mo ekwobubu nua wa abra emra no ema ho kwan chainsaw operators ya wo ye no eye illegal no afa wo kyerese contractor fo ahodo bi nso a etoda wonu eyiyi akwan no wase wonu so dwumedie no ya na wonum ese no na kwan pote ya wo mo fa so wo mo se no ne de Sompa kase ya ne panyipa ya wono Forestry Commission wono ene panyi abede akyetua no Madam Mata kwaye menu ebo enkomo menam so ntinu kyeremu ya wode ema ya nebusia yenkotie bimrai and the papa be frame or say no food what the chen more than 20 or man one Ghana city class or mokasha and say Forestry Commission a day a home ama warm at a compartment said yes you will be a full more and man say a full run a day it's before say wobe channel only a full and not a diana watch them and polona can watch them not a bone your so I see me cook over which I best say no food them on jar the brand says they chat because I know dear I said because that is a war area omo de mrano aso wa munsem ana mo ye de omo pe Forestry Commission so egu so se di ejuma se re ma prepare ye aba baby a se ye hwe wie mu sakara ye enye ba kopo na san sakaya na ba ni e ba Forestry Commission bonko aso so se aba wiase nyina aba ka kra no e de eto amama bi so no e bi be kan ye ti an sha to ye ne ma yi e ya mo aye ho ne ye ho a e bi be kan ye na sere he hwe se ni so en se ye man na ye timono mama Ghana ye nyina ye dia ni Ghana de jabo so dia ye kama papa the kaisa last year so be share bi wo baby eni na aye kama papa eti ebi eni ade se be ye adwuma na eti so ni ade so se mo so be se adwuma no ni nyina mu ni ye gu so eti wa wutie me so me pacho bebe kwa ni ye na ye dia mama ye nyina ye mboa na ye mbokwa ye na ho ban abusia nipa ya tinen kan aye Madam Mata kwaye menu no na ye kwaye brento ho ensempanyifo ya wotua no waye panyipa abedi akire abraho samua efri twefo atemokwa mansin efifi mantem krobia ye fra no twefo pawodie eba ene se ababa wabi a wadi efisia edu emiensa ena abrante kwa wadi efisia aduenu ebako a ne din de Alex Alioto enso a wono eye galamse adwuma wakofefia akodai na wodada akoda no se womra dem no magi mobile phone eno mu enefia womu emienu enko enene wo ho no ene akatim akapen agro ekoso enam so ema akoda no sabre yede ne kwa yade sabia mpo ayi no akoda no entumi enantiye na bra yensem twoni kwame wusu Asante Shadrack one ne maame etwetwe nkomo no sei enoka efa ho to form ho no na me be krum se me be krum akra no so free school ba nti obaaye no na me se na saade a wonhwe ni nua no ofie na me nkoto ade wo krum mu nti me ba krum ni nsuo bi betoy an enumre te ka me hye krum ma de sam yansa na me du ofie
Timidru fie no na akola no o flame na me giso no se ma me nua no mada nti me yam hye me pa giso me yam hye me pa na me se omla na me nhwe oma na tade no so na me nhwe na moja tu ni pa tu ni pa na because bre bi se mpa ne chew omo amena me fa kure nko hospital ti onu so ampo ne ti no de 3 million mam e de ne kọ aguna mo so muntimi ye na e de ne kọ plus ti plus na me de ne kọ e na enansa enwumni no mu yiye ne e be fi ti sene asam ni si free Ghana police phone ho so omumbo ame ba efi ye yiye kura efi ho no misuro mintimi nko ho bio ntimi sremo nti momboa me to form ho no na me ba kuro se me ba kuro akura no so free school ba ababa wa wadi emfisia edu emiensa yamfa no din amatutwa bibinti abrantia wadi emfisia aduenu ebaako Alex Alioto akopapa no ena ne mame ede asemi eto womanfo anim no na enomu ena Sara abna dodo no afre ni Indomie enso ede etu dwase ababa we woni ne mame kura sabia kusabia nya dodo mbedie kura eden oni babi a wo hye dada obi nchen obi mantwea ena woda ena sabre asemi ato womo na wodi tudwa biem se aposifo enhwe na womo nche sabrantie ebeto ne abrantie yenche no ntino eduru babi a na wo bafie ede se kai ebehunehuna womo wa bransem trofo ene abran Indomie etwetwe nkomo no sei no da ne nsemadi na me fie ni se sesi akra no ehu abon ena fe boy ne nso no sade wo so wa na wonim wi nso no no e kina bi na akra ne kwa na waye ni bibi foforo fi se boy ne esi ayenya ne nche no anajo ota be fi anajo wa bra se kama e hye ne ho enti na nam so akra no mama ne maame dan se onfa ne ntena ha kopem se boy no ye benya na che no ye nche boy ne dia me makwan e na akra no won kwa kula ho biem enti dia na wosra fi mpanifo nchen enti dia me sra fi mpanifo nchen se akra ne sha e na bibi se ya to no enti me sra wo man so omumwa ye sesi ane maame kra mpo no doctor ho kra sikachia no kra ye den e maame no enti sesi ano me sra mpanifo se wo omumwa me na asam asi no akra na maame ye wenfo oye wenfo kra wa wo teke enti me sra mo ekufu dampa na me sra mo momwa ye wate na da chen ebi mpo anu obeye bibi papa bi ama wo man Sarabna Indomie ono ena semi abey abrahosem namu se abrante ne kura postifo nya no nche no wotu mu nchire no se eduru babia anadwo no na abrante no eba fie eden krante eba abatete wo mo eno ti sa bre mesre apostifo wotwufo praso wonimonyamfo DSP Charles adeboaten wone ne ma no mesre wo mo nkeka wo mo rifisa asemi wo hwa ababa wo ya mobonse o mobonse oyesre wo mo omohwe no omkeka wo mo ya apostifo di no montumi encha brante no na omfani nyamra no na mbra no eneneni afeya free one fire ni sanchire mu asante matema se na atwema wo bia jama simo ne yakwa akopie MPP amanyoko ni di mu panyi bia wono so asan ne hwere so se wo be presse be ya mrahye badwa akonwa no betimi age na watwe empunto de abra adehye na boboa no no eye Dr. Dennis Ado na owokuo bi a ye friend Dr. Dennis Foundation wanam so ede enwoma hodo akwa sukufu ahodo ni nyina ne se ebeboa na enwoma sua adesua ho sem etimi afa ne ntampa agina so ewo ne mpotam ho wa abra wode enemen e ma no Dr. Dennis wajina so edin sem say etudwa the benefit of the charity begins at home. Na Chumango Beja municipality, I municipality before say start to hire. Na Bibia also the course I am me am a doctor, medical doctor, and me am a community do baby am say bois na afua ka minya nje edo bois on isi I know opa buche isi bibia ko na be efficient intelligence
cyber security, digital marketing, ni na enyo me koso pa. The year as foundation we start here and we enabling be question there or KUST for cyber security, for digital marketing. And then you say because STEM education, science, technology, idea, automatically is a Bible STEM education. Or might be America, UK. So when you STEM education, Abusiani Payatine Kane, Dr. Dennis Ado, wano NAC, the Dr. Dennis Foundation. Ya wasa ejam so be prema shebe dwa konwa ewo eye atweman we bia jakroponi mu asante mantama senom na enu achi na yewura Eric Anafi wano wodwani echem wa atweman we bia jakropon no bedwane mu a wano ye coordinating director ewo ho wano so de kakra episu say and Lucia Doctor de Agreement. Did you say the Beba, Shia, and the addiction? Said the BI, Amando, and Mamu, and Manchester, Dina in the Pabako force, the say a binding beacon. Now, so a man for so a watch a said, I was saying. Frizano Grand, you know, be by a woman, a who was say, a woman, you might in United. Maybe I can say books I do buy and answer, or I need any dear books with you or science day, and so it's a Dr. Swafa on the foundation. Now, I'm a so I see I was happening, so I know the one I'm in the I'm a Valana this year, I try. Nipaya tine kay yewura Eric Anafi wodwani chiremo atwema wa biaja kroponi mu awano ene penyipa ya wototo enema edema bedwaye no ewo ho no ewo afia pem ahankron aduokron amiensa na brilliant maths quiz eba so ewo mankanim ha ene enkoda agregefo mu eye science no omo ena mpempi no okopiem na yetutu omo ano na quiz etumi ekoso na wohwe quiz a Prempeh College esuku kase ewo asante mantem ha quiz wajiajiajiajia na afi wei edie no de eye semi finals ya ekoso ewo October bosome ne da etoso edu enkron no na eye yawada semi finals no na ekoso Prempeh College opokuare ene Pom Johnson no na o Prempeh College echirem se eduru Raiders no eso no Prempeh College eno ena na obetumi de atwam na wode akọ na osusu se Raiders no Prempeh College otwa no kama pa eno nti enchiri wa hye wa ekoso no ewo dwumadie no ase no na enya asam keto akora eno nti Prempeh College no rezi consent se sa Raiders no akoda na atwa wa bra madam no antumi amfa ema no ye enenam so ama Prempeh College alumni ana all student for nyina say enya asem a eyi omo de kwakrakrakra eno nti asemi watabiri adakopiem ewo court eno mu na prime time omo identity ewo brilliant quiz nim enya asem ketwa na omo asem enyina na say Prempeh College epeso wo say wondin a wode enam social media platforms so na woto ede emane wo mo na Prempeh College for kire say eno entesa ne mom ewo sa atentere ne eya adwuma na wo hwe say won koda no wonim de osuade na rede no otwaye eno ti akopiem ewo court yentie Prempeh College ekopiem wo court no ye hwe say de nyoma esi ekoye. I am a physical principal. Even though there is no theoretical basis for me, I am an experimentally confirmed principle. I operate across many domains of physics, including mechanics, electromagnetism, and even quantum mechanics. According to me, the whole equals the sum of the parts. You call on me whenever you determine the electric field or the scalar potential at a point due to a collection of stationary charges. So who am I? Vector addition. No. Did anyone else ring? Yes. Gauss's principle. No. Yes. The principle of superposition. I'm not accepting it. Who wants to try?
closest is the principle of linear superposition. Next, at the end of the contest, here are the final scores. Prempeh College has 36 points. John Senior High School and Minor Seminary has 36 points. Opokwari School has 38 points. Numu and Prempeh College. Wɔkyerɛ sɛ rede no omutwa yɛ ɛno ti madam no kora hwɛ n'animu a na n'anim no kora yɛ akye no na obi nim deɛ kɔsɔ bayira homam ama na mo akɛseɛ ɛno ti saa bere no asɛm no akɔpiem ɛwɔ kɔɔto a Prempeh College debi ɔnte aseɛ befiri sɛ rede no omutwa yɛ Ebusiafo yena mo asene ya fast da kase nso ma mizo free drink eno na eso ya sena no pe woni 5G meza no eya no no de ya abedwa ma so abusia na koye memende yi yododo na na ekoso ebi no nso ware ebi to abeden ebi nso adwumadi ahodo ye no dwabode no nte no wawowo ene adofo ye ba beja wo na wono matimi ata wachine ya no wanya mizo free drink no de aserve won ma manimonyam no edimu ye na SCP esita mango flavor ho na mixed flavor no so wo san so and a 5G meza no so abusia wonya bia betimi abo papa eboa emo ho oden ya ateko no esa ebabiem gwara na wo munte na abusia wonya bi enonom a wanumu ate anto a wobetimi atibi edi sa wo pendodo mo afo ni ekire mo KF Kunju no mo tablo san ye ne di hwe ni mo no afemi amia hodo nyina so na abusia yate ede egu ho 0246 270 221 0246 270 221 Ebusia yadamu ase ye sorry so Facebook mamo the messages by ni nyina no ye bedamu ase na seda kese amfa nkoma ye Rasante ye boa Benedict wono ne semufo panyi news crew ye wo Sompa 93.1 Sompa 90.7 e won kranza e na Sompa 98.9 so osonyane wonum nyina fam de ka ho na kase etimi ebedaimo ye sorry so ye the happy birthday kwama Reverend Joseph Janvi Blay Reverend Joseph Janvi Bray wano tra dear ewo Christian Service University College ya no ewo Kumasi ase nom enne wawoda Reverend Yakopon koso ensha na onye wadom oma onwosra no enoso na eniema papa esefato da sanibia no erade emfa no oni so ade hu nyina so no emremo emfa emma I love you so much Reverend me did wa hene ire mame akua yeboa esia ma no pe me ni nua bema o say ya aboaje fosuo yeso de na chese na ya aboa ma ni chira santima pon afuku a afuku adampem na asem mame no no ti yakwa santima pon yakope ne krabia. Okay. Na ya sorry na ya aboa malibia boga me man we ye Ghana fapim dwumedie na ebusia wode eba besum ye nti yehwe na enema nyina enkoye na wabra ye tie no. Me call me ho.